dongo mi da bana nusalan ever English dictionary ala bana wonya me ka le wona da si afi mitiva ya pomoji akpa nusalan ever English dictionary konya dictionary ka peda me ka le be play be strong enya dictionary ka nyopa me recommend na me sia me ka dia strong ba me sia me ka le be strong to university level SS, GSS, primary level kata mijaba bana nyadi Nusalan English Ever Dictionary. Allo Nusalan Ever English Dictionary. Ya me recommend them kata. Egba aba job prophet yakel Ghana fi amenya ba the leader and the founder of Prophetic Hill Chapel International, Prophet Nyadzɔdzɔwo. And on from the Angel FM, but Amadevana 16 billion. Amadevana 16 billion. But in blank chief of staff domain. Chief of staff, who you know, Frima Ose Opari. Nkata. Le interview ama chief of staff ele mohana yo because of position akole. Na yo moti l'appointment at the pomo. Tano ye ba ti bla do me kwa kafie ba mo ano clear na yo gaka ha egboba ale nye ma wo ambata nma ye mati yogo e mati agla ma de kapa agbado me gakpa de mu ha ma yu ama de kapa nko ba ameka nya me va na e ga ma yu ama de kapa nko e ba ya ye mala ba other pastors so alo prophets ma me ona na ya ba ile ama de kapa nko yogo gaka ma gaglo le interview ha ma ba e hogala lo e reject e galon maglele interview hamo. Okay, let me easier. The very popular international award-winning hip-hop artist, who in other words Charles Ni Ama Mensah, popularly known as Shatawale. Nkeva jo Shatawale have amado no news rumor spreading but Shatawale o declare too. As one of them kujia last year, Bishop Akwesi appear. Bishop Akwesi appear. Second number Jesus Ahonfe. And now prophecy on the 18th of October 2021. Epobe Uda Shatawale never near do but that Shatawale Amako Kamakata called that time of course Dwadako. On Monday, which is 18th Natapa, Yamono rumor spreading be Uda Shatawale. In fact, enya nblani ya Ghana to come kata ta ya police over over bishop Ahonfela cover bishop Ahonfela metizio police no investigation most nyare ka to family members obo Shatawale mele hospital adeko kaka okoko dokuva post le what do you call it Facebook igati bishop apele le hoyoma le police okole bitotoa yo post no Monday mano fianyima be ati yoma ta chola fima go je police no nyebe Shatawale na wonu ya ka fe be meja background ta yo le Shatawale adim na yo ale afopla yo no mo dine Shatawale no mo dine ya evasibe ta echo sikanye Tuesday fianyima ye Shatawale abado around 8:59 p.m. Yen toko ipero ko bada sina police go yava ya fi ma ye police ko le ta fi la mi le no foma le police fa si ma Shatawale le police fa si ma fi la ta police le no makun enu ajo ka fi bishop ma na prophecy ma enu ajo ka fi Shatawale va na vovondo Ghana to kwa makata ba. In fact enye enuta police le adom cho ta yaga yiji if you ever join Ghana to come have no you Ghana card melas your government dollar the sian the amada bepomoga ho salary ekata kunye be government alo jiru awo glombe nkwaro le system ama onye ghost ne ole efe khnao akama mo lagbo ta no ye be Ghana card so amasia you are azen akọ trace amasia pe record be government dollar kata yoke Ghana card loss ya fe onyame ko lagbe onyame ko o jene
fatu ho na kan le jiru ha ba ko wono a bele be na ba 250 Ghana cedis se kenye old near 2.5 million afi na wasiati aka Ghana card ala ko ba na be on a very limited time aso a processor mai kabakabo processor le Ghana card o goma alu Ghana card o ma mai kabakaba ko very very slow chundi kata mo ataba no zima ke zakwa do oba simba le kamo ta mo le kuku dan na jiru abade no anye anyo de ke man le ku dan wala be wana time adala be amasama pe asina kia because time are very limited ga ko ye ji ha if you Ghana police or over le kaki don in fact ali dress lo kwanya no ta manyana black ya ka domo la manta na ofo so corrupt ga ka kaki a eje opa manya view ko do pe kuku ya ko le ba do ko ni ya ko black pe lo join to kata ko enye nu nya ko ta fi ola fo wan za le be akọ trace fi afito alo ngbe glo lo ko in fact enye enu nya pa ta o interview the Director General in charge of the public affair oyonaba ACP Kwesi Oforia abo kakia aliho cho tanyaka police the existence manya azo afika ki do dombe police onado ta yinya ka ihe aglo ta akpena mi abele si mi ga the count plami le Ewenyigba TV ta biami be Nyadzɔdzɔgba mi pe social media handles so kata mi ma video na fisiafi alebe mi aga va mi pe moji ple Nyadzɔdzɔgɔ gede ta akpe na mi yen to yo na be Christian na dia ba lo civilist nyen konye ta be klami ma wono na ipe mi akpe